keke na aye ho video di a kire wo after one say indeed odo ho abokupa in fact so otwa blog no busu wie mpo ne e de ko na wo gi yedi a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pɛ di ama because ene ni papa enho enna Miniadofo aha eyeba heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eyeba heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobo ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkasa se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetenam fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwene na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udu tema ye wola shebi ho nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori a ye friend of Faith Evangelical Ministry na udru hope wo so o hwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wo se ban herbal center ya so efoforo ewo Sunyane Polytechnic anase Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wo so opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo anase nkasa mu hawo a unompemu etutuo usisi achia ukotodwe wonante so a enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia wo anase eju asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante tietiafom kinkimdu ase wo bono me paton eye sa spine no ena de edi dwumanti wo a wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a ese ni tirase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu ya Odifo ene odifo na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie ne numa asem simape na wo hunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie abana basa so na ene gise me wom ne se o yare na aba na kache a ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi osise wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso
na wo pepere bia kompai body a e jape krum ene e wose woko adidi se be wo ni se bosumi bia oye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no 1 fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fami na ye bo a odifo awiemfo ba we japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka nisia mobbo wa fo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nyagidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo jidie ni mu a unso kristo nya jase obi o e dey ko wo jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ne hweku a me so de beda ani achinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa adu benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean will come out TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo kuma wo TV. Ne yanka no kra nkyere nipa. O man panyini yamfo so aka no kra kyere no. Sa na minister yamfo so hia no kra. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo. Ha obi bia wo fa kra me yebone ya me hia no kra. Boa me na yanka no kra wo man mu. E wo kuma wo TV. Offa kwaba. Yeah, cool. Esa me bai offa adwen ho sen. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bia ma na o kan fon kire no. Etim beto yakunadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, Ewrade nsanim. Tina da bia me ka twom se mo mu ni asofo na chi. De ni abeku. Anti prophecy no wonyi ni. Wamboa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yekabi ama wo so wate. Making sure so be Koowaa Show eye adwada ekosi fiada e wo Koowaa TV na be ye de mu host Diane ena me de vremo Koowaa TV amansane. Good morning. You better watch say so no we de TV no ato Koowaa TV na wo hwe Koowaa Show ye that's the PSC ebe ma obo ade no se enenso odimino mi no enkwache na moja ediefu sane ewe mu medidi Diane eduhene efi sabre ya ekosi se na woche ebe body ene yentina absolutely stories making headlines in the world of showbiz eno yabobo ano yebetu bi apete so ama wonso hu de kosto ewo ewiase afana nyina na Ghana afana nyina wadaroma abebia meka se pass the PC eme yaboafo a wo eso yasne eme edi Koowaa Show ebrel as the PC enkoma ban herbal center o se ba achemfo ba enompe ba enkase ba epilepsy ba diabetes ba infections ba o se bieson se bianyado yarwe bietete wono fabra na kachi na odi na hahaban eni dusi ebesa yade no ama akoma etimi asoyem na so yemiensa ene wo Ghana ha ukopiem e wotema community 16 Bawe City oho sanso ena area 4 magazine abontin susunyane nso obutu ho atonso agogo ayarsa bia na chi ena na so ye kese no ewo wadaro mapusa homachofo na that screen so no na sebie son sebie nyaadro de ha wo de titi wo no wona no enche oswaya krado sebie son sebie nyaado obebo efise nyarwa nyina edwane a no chesa haban kasa ono no otsana bebom anopa yamfast da ema no se waso yasne na edi Koowaa Show ebra azebio ma enkoma eye home estate and block factory wonu me ekra mu se twitwi
ene yedi ko wajumedi ebrewo opasase ope blocks opa dan bibia wope no even kra no edan no pese wo rent ya home estate and block factory say fa bedan wo mo na wo mo ebema obi amwa high opese wo to a wono mo sense ase no ya to apete adan no ya to apete en busunyaka wo dia ne say obepuso ma homa chofo no wo mo beboa wo ama wonya baby edi wuti ato fefe na aboa ma won so akoma etimi ato yim anopai wo mo kra yimu ya fast debut me ema odifo na na ye boa e wo japekrom papa say sebie son sebie nyaado emobrowa enyanka ekrafo wo mo a wo mo ni bie afei wo mo a wo madwene mo eka wo mo wo de hye bia na adwene mo kana fa ne kwadan eye odifo na na ye boa e wo japekrom na onfane dru enka wo o so de nipa ne ba baabi obeda enye problem du obedi enye problem we a day and all you have to so be japekrom so won't me know ha busna homa chofo no se wo se otoche wo baabi a obi a wo libo wo tikobo o Ivory Coast o himfa o si obeba no aba be ye omwa enti fra homa chofo na that screen so no na na no pe woni odifo na na ye bo a entwetwe nkomo na emwa bia ese fata no onfa enomo Alopia there say message fashions kumasi amekoma washa matade and if you want a very simple dress like this one very casual obetimi ashe akobe bia just call him on 0268 505021 now one CJ fashions entwetwe enkomo wodra mekoma ashe from junction ho na ne billboard no esi opposite Odani Sports enter for papa lens wrap and of course Evanyo Pub ho na be hu CJ fashion. Go there for all your beautiful local fabric clothing, ranging from 2-piece clothing, 3-piece clothing, short pants, open lingeries, obia. Go there for yours, and you won't be, you won't regret going there for your outfit. I mean, so on crime, na me be your for akwaba, and I don't pay. Dear, me say me no me no ye channel say, who say o sombo, some who say. Was sombo senia wuti biano was sombo if you say obade no ebo wo say na saso na so abo wo say na saso na no che say was sombo if you say papa no osombo pa obi oha ona mama ne mu ano mama ne no overcome no yes no kre ura problem bi mu ade bi a why expect say ebeto the moment uberem no obi say na waka say me pa na di we pa ayemi ana me pa na so we atumi me pa na nipa we di adi we edimi normal because you didn't expect it ebasa na abuton but trust me the very moment ebeye osano catch on say ntidie enye hwe and pick up your pieces together na hu ni say wo sombo and keep going so we sa abribia nkunim will be so in times of trouble when he say was sombo and overcome the trouble BBM a cut across our rim and I'm from a jumem baby when he say was sombo and my bibia and can she and my do be no and do more spirit and my dear said be a song who could there be an omo say what there win you be a but catch on say we you be or no who say we you be a abra obe free nensa no e ho beka se shi se minimanka sa afuna so you be pa that time na okọ because wo bo ho so e na wo de ko wa mo ho so a da bia na wusu no ne na mo so no hu se oni ho a woni ho no it is painful when you hear things when you see things when you experience things that you're not expecting to experience. You are human definitely a bebuton. But entema catch on say ntidie one more time I can see so. No. So once also mboa edwumanim you go for a baby beba beku ha ma edwuma na e be se bia kasa dodo. Be say how the baby abeka a baby beba if you know ni ho because yi say ni pa wo ha enka se bie son ka we kwa de enka waka o no mo hu say no mo fa onye hwe no mo say won sombo ba wo koye no o mo hu say was sombo. That is how it is. And now funny we hu say they hu say
when I wear no bokiti. Ebi ehu bibi a oka, ebi ehu a wonka, ebi nso otimu nse wo correct yomo. Me madam fo bia, da bia na ne kunu ye shopping ma no. Be ma ne ye shopping. Wo ya toto sebie son sebie nyaado. Enam krom be ye aduane no. Be ma ne be didwa kodwo bibi ana dako. Be ma ne kodwo mo so be di banku ene okro stew. Ena okoto dia enam enkruma ede mole di dwane sepeche ena ode bre ne dofo se medofo makwedi dwa abrel ye aduane na yeni obayi ye aduane nyina wie ya wakaba nku na wie wakoni kunu ho osi akaba nku roba o ma ne 30 pesos mani koto banku roba o se dem sikano 30 pesos o ma 30 pesos mo konkoto banku roba Oba want me aye yansani ankoto banku roba wadi dwa nyina ntu ni 30 pesos enu nso ko ka kire be ma no say o ma 30 pesos be ma no say hey akosia wadanfu yi osiko na kobo banku no gufom se wonni 30 pesos a wodi beko se bie son akoto roba abo banku na gumu a kobo banku no gufom ogina ho anodare ne ho. You see, at the end of the day, no, Bemana will say, the wife doesn't really just say, Sebia son, Sebia nyado, on sombo. Why, wako ware back one canoe. Say, Obeka sent to wait to acquire back one. If you are no man kitten, or harm no mean, yenim, but your catch remino, and my becatcho, na so bar, Sebia son, Bibia, also with dear own value. No one saw some now supporter. Beman be say, and fast one was Sebia song. Beman so no, would there be our Oba Moa? Now there was a woman, oh, Buane, or your Wawa on the air. And maybe best some bones say, I may or barno. Or so we me caught it at that, or no one most rough and waging. See, Meso, whatever and how it is no. When say you are Osombo. So I say you should be valuable. You should value yourself and all that. Wow, cut across baby. I can't make up and a uncle when they say was sombo. Send a bear, be doing kunim, and would be beers. Be doing kunim our rainma, so sombo. Be doing kunim, so a bema sombo. A German baby when it's sana erade on shroud and 1 hour young bishop and then so yaba. Yaba was sombo. I've never saw or do be tijuma. Radiasi. On some back here, do be yeah. So that to be at over. I mean, she done. I'm on let's speak in that too. Inspiration and a kind of word of exhortation. I have very powerful. When you be who say we greater than or however this one, came more Obian Bacamia. Yes, something. Yeah. It would one house and so be and more also. Yeah. Was Exactly. it's we in Yamediana bones of it. On our bow here on our barn, which is sure. Yeah, Bubos in there to move back. We are over. I did no bit me free walk him. In the Tempia or how about was what? You understand, but Jatum said, oh, how we mean I'm a war. You come a fast free swap. Yeah. If we mean I'm and I'm not father for me, Lusuana. it will bear me. Sir, sir, me mean how you over. Come me fast swap. People who will be because I said, Missy don't power to my MC. Most what you know when I bought it up. but it's any day. Sir, No, sir, when you be a no one said, exactly. I am man, we are was on one said, you're not bonus on a man, you put more to my solid. Seems sitting home con some power to me, brand that's free. Why are they growing to my cool, sir? A Jumay pan, I'm a cafan, where you man, Sir, sir, sir. I'm a free dear, meaning is a bit more common in be my Fanadam for you. I used to say, so no mum, the minister on my Nank.
car. Ususu say when the yahim kwano ne maya car or him pone be for madam for. So you musa when him na de pien with be show so. Sure. Akase ibet ma share so e wo ha mu na ka kire ho say so chen wo ha wu aba. It ma yes I ko enim. In fact so mo wa bra bu ma udi ye na so ma bo ka kire ho say. Nyamempo me. Nyamempo ti ase. Nya ba ne sa de a obo a obi o so. Ede abako na Ewurade nhira ne asema wo de aba. Ewurade nhira wo so. Na wo nhira so for chief. Ene Ebenezer Adakwa ya dom. Na Ewurade nhira Kofi Job the senior contractor in this world. Mr. Yabu Anso international man Ewurade Nyankopon wo nhira no. Obi bi o semre anopeti ye no. Obade wo nhira no. Da ya nyame nhira. Nyame nhira. O ze bi show enim sa. Nyame Isra, and we are still moving forward. If you say, okay, but next soon we are still kicking on camp. We pray, my darling. And the motivation was courtesy radio man. Oh no, the motivation, mommy, I don't pay radio bro. My darling, Auntie, Yaba. Nancy, you better about the assistant. Actually, me and Chia Marcus. Oh, hi, my PM. How are you? And Michelle, baby. And why not could still run about so I'm sure. Machino and a machino. Yeah, Chiano. Yeah, there will be BRC. If one of them so hey, you keep. No, what's saying? Nice one. Near me, we are singing a Bible say, when Uncle Pon say in a buy, into what they are not any creativity. Any prank one day. Bible say, or the form the TN and Union. Just say, we are specially made into a chess. So, who say was some book. So, near many young couple did not know a kind of buy. Not say do so. On your time, they do TN Union. Come here, what the piano whom you go, would be a some book. So, you know, dear my, you will say, situation be a new. Your chance situation. Sure. Situation in the toy. The best answer. And you need the toy. I need the toy. It's in the toy, dear. Any of them wants to be there. Wow. So be there. Wow. So the need to have Jane. I mean, how I bet a pretty situation. And it say, they be there. Wow. But how did you have been for your mom and a German carrier? Sir. Also, you know where you move. Said yes, you stop a chain or how but I don't pay you and say, so the situation most to tell. Yeah. Now, money pine and my name is Dia Kuna or I had the answer. Absolutely. My home. Ready, Nyame on Sharon, so for giving me this fantastic, motivation to share with my viewers out there. And see, of course, we are live on Facebook, Koowaa TV GH. We are live on YouTube, Koowaa TV, Samdaku's Initiative, Samdaku's TV. We are there, and of course, we beg of you share for us so that others will be part of it. Subscribe to our channel so that when we are on air, you can also get a notification, and then you watch us and then you share for us. Trust me, when you subscribe, you drop your comments via the comment section over there. There's a WhatsApp line on the screen. You pick it up and then you drop your messages there as well. I'll read them for you. But down below, we take over number 1. Kikamezia manyina sie half a snail ke bians mamamo mbiza bumwa bashe uleti burukusu wo azimbrofo mbiza ashe yakpo kenu misko banke na wadishe kwa mlako mwoke mwiti mbiza washe kwa uleti burukusu. Yes, mbiza bumwa bashe na mala base ke baba TV na bedu home anake Koowaa TV na beleni aya mikrofon fanti fonso meche mwenye na kwetimitim fa wo friend na azi sike enye we bushafo nya mo nyina ache na made hwana asede odwa pa wo choose Koowaa TV na wo hwe Koowaa. All right, my dia first story making headlines on today's Koowaa Show NSA. Evangelist Mama Pass, the den and Agrada, so on the run to become one of the unstoppable women when it comes to evangelism right now in the world of God.
You know, me see no, I'm free number 1, and no, I love her spirit. Oh, now, waba wanti wabetu to be the more than Ediama a evangelist entry. Na esansi sikaku, ejin kwekwe no monsono. Yanko she video na ebra. Stay with us. Evil. Me na me kind. You also want to ask, you know, of ame also. You are evil. You are illiterate. Cha onyansani pie ni hwa. Oni obi bedin komo. A oba recording nipa no. E wa bra woni nipa ni problem. What was say? Woni pa bia woni bedin komo woni obi ni problem woni obi kasa lines. Woni nipa ni ntokwa. Wonya wo hwe mo bon komo ba bra bobu nsam wo count de na ono so aka ne de for you to record one person me say you fake. Mon kanche apostle Judas entry say wo audio and our recording me evangelist mama parts imagine na tumu no aje wo the recording I will no kasa I will be so kasa and I will accept that recording or the recording amanka do kasa na ono so kasa na me mama parts me so me kasa me say recording in ye petie na recording no dia bani nyina nonfa fake and tosum it doesn't make sense so he should go and come back again omebo recording a tosum because me amanka do any apostle anchi Judas anchi apeche anchi ye din komo bebre wo phone so ye 3 way din komo bebre wo phone so ye kan sama kese bebre enti so wo expose amanka do no wo audio sa me say on fa de ya na ye 3 way ni nyina amara no de banso a mon ka te ni de mfiri mu he should bring all the conversation because onipa ba akofo eni nkomo onipa ba akofo eni nkomo enti se wo so de o ye kurasini na oni obi be kasa now be recording nipa no a bring the conversation between you and nipa na recording no don't bring only your voice musha video no menka ya sasa mo nkyere mo nwumre don't bring only your voice because onipa bi on the voice beba up or be cut no the onipa ba akupe voice abia no that person is fake Reverend Oba for voice obebo ye onipa bia oba recording wo bia no you should have record somebody wa bra woni ni wo problem me ne wo kontokwa when you call me wa bra me no kontokwa I will record you eno de ye ma kwan say wuti we na wo tamfo obi a wodi watam ana wo de wa ankasa ayi apostle Judas entry wo de wa ankasa hwe say the way wo jimi wo hu social media yi na say wo bo hu musuo se wo ba be frame a I will record you because when ma obi hu say me o time me it's a wo ba me nim the motive behind someone wona me ba be kano and everybody will testify say will be evangelist mama part my recording ni bia ye nipa oni me won tokwa at obe kat no the onipa ba akupe voice abia no that person is fake Reverend Oba for voice obebo ye onipa bia Dan Everybody nyankopon wonhyira no pass ya grada emsem command de no anu wadie no ade ba ko a ya se nka ofiri wakomom na oni obi kasa na wa record so no so record bi eden ya obeka bibi obi anu ani di nkono na studio no kwa beka saada ate mo di mo wasu de ti namba mi nchire mu ma nchimu so de anantamfo hawo ma adan komo anga se de asem bande obi na tumu nchene na nso akoyi nkomo aba oti asem na se enti no ya na edin se obi ye record na obi wi osi no nipa nko ade mi so yi ne de afiri sa wanka bibi so a nkono so wanka bibi oti asem na se aha nti bibi na woka na mo no nso so ayede aka bibi na akofa asem de aba di asem ne ba na se osesebe odi oya no kwafo nka obi ho asem da fa ni nyina bra etie ni aka ni etie ni nipa ne kan ye huze nipa no ye torofo anaso onye torofo da recording ne de enje ba Ghana ye free mu system na mane recording ye papa mi se mi fun we ne nye bi ntia me ya pa me pe foforo ko de ye bi eye Ghana na wotia na wakoso obi oye wudi nim se wo kum nipa ne aka cho se sa fa evidence bra di kuro na mpanimfo ne aban na se kuro no
Ghana na wachi obi odwamamo so a wode na ba na migina ho no wo ye yesese afa evidence bra obi akokum obi ono agye ato se me na mkun no mpanifo se ye hwehwemu de hwehwemu biem wase me na mkun nipa no yese ye hwehwemu ndie di adanse yese evidence de ehu hia enne no ne wo sere e kiro beba beka wasem poto I'm telling you the recording bi na wa waka wase adidi me nipa nyina aka ne se bomo titre frinzu ase beka se dan chima wa yenye na chinie di once oye wunua once oye o maame once ane na father mfo pen de ne o ka bia ye no kore anya se wo father mfo pen emo mo nsole ntia emo ye mfa sa akasa we bi ni wa hunu se recording su ni mfa so of hu mfa so pa yes hunu se ni mfa so ade ba kwa ni passion so woni ni pa ne kasa aso no ka na kasa me kasa ho na mfi wo so de meetiu HS or record yes emre bi obi ye bibi me kasa me fi se me ne kasa am si na de me kasa onka bi on kasa me ho ana osimitiu not knowing say now worry or recording me no cause nipa no so send man so no come on mfa ne ho ana boy no o cause send me timi am say na nipa we kra na won say me ben me cause ben na na won me ne kasa come on mfa nipa no ho na wa record it na or they are sending nipa no dayan eto me bia ya na obia ya na adwen say why instant recording yes enti no opeke ya dem opeke ya na aye enti se ye nyina ya start ye de ye bi nipa nye dise nipa be fo adamfo a wo bitimi ba adamfo be fa nyina ye bibi keke no we pe enti se de obe start nkomo no wan fe dachi e dia sembeba dachi e dia sembeba da mi ni obi o ya ba ya yonge no sha branche bi no mo ani ja branche na nyini kakra because of na juma wo ye media ye bi wodini e na akura tata ne no fe ba no tata branche na branche susu se onyini ye again type on de ba nyina ma na ka se nyini madi mfie se na boy so aba ma no e bo ba ya na ya sema ko ba ko we ejina wo so da bi matra na ka kire wo se da no adam fo se ya aso ba na da be na mesra no abo men ha wo be ba na ko akofa bibi foforo de aba go ho efe ntimi hwe osa no mo de ne sa afedi oba so obesra not no so ne na buchafo na akra pese so fu bi ne nipa na kana se mo pese o mbu na ni ase to ya asole ba ne asset na ma no na mo jimi chat ne de mo ra fi se e be ka o mo nyina afon so no mo yes akra ne so ba no so be ba de awo mra no anso anyini wawo no ma ne baba akohia ne kwan so ne baba ne kohia na police for agrepo ne ban se hwan na nkode boy ne ko again ne ko ma no so ni papa ho na eba no so nhia no e from papa man na police station dey akra ne ko police station papa ne ko ye na na o se dey tena police penny office dey tena wa on friend lawyer say obi bed say according to akra so pen ko ba on chese se ba o banka say na mo baba be ye ni ade afedi e pa dey tena ase anon so status yi chat ne film achi on so na ni eden kakra no status o no mo nsem huna dwuma ya mudi ne ha akra ne ba nko se no kra na mo head first ehunu nkomo a wodi hu se me na me hye no me na me force no ana ye ono a na mo hunu ne wose mo ye onso ma betena ha ache se mutirimu adwene ni mutirimu bansa na ye bebusa akra na mo ono asi so se eye nipa asumasi didan as a recording bi ni wa si ankipu records anka atu nipa no na no so odi wo media ndi no ubozi ade na kwehiem na nkofo be di na tamsa na no odi nyina se no ote na so ye nipa na ahyehye nipa ye fun the media recording the meme life ne se me mfa mesoli ntia wo da ho na ho na kira bi o da ho be kasa akwa we ye fun akwa we ti se me so ye se me ne nam kra na ye se ya no me hu be bia ye komo start free ene awie ye ntia wo sa ya wo no a o de kan ya wo kan aya ye mu bi school na nkwa twontuwe no gamhye na anya adwuma ye bre o ti ase Corona ye film na tete yes ah. Corona ye film no. Yes, atete yes ah. Emu nipa nyina ya bonefo da bi obi pe bibia tia obi. Edi obi ye audio de bre me. Oyo audio na me twa na reply. Me twa reply no ne audio no ye bre me no. Ono asend e no ama obi. Na me de na me ye ma ne de wan send it. Ba na adwen ye say me de na me de ma no dwabre nipa kro no wontie. Ba na mama nipa kro no so aye den atie. Ne de no di nka de ba na ma nipa ne tie.
Ena me reply no so ma nipa ni say tie ena o send me de no come nipa no ka che nipa ena o ja ne de no ka che nipa ko ne o ka kire me ena o ka che nipa ko ne say me kra ma brain bi nso wa delete onim se nipa kro no kra no de command wa tie dida enti wana me say no mu nyina motewa mo adwene no mo nkeka mo fa pempem dan yan ada na nipa kra ye tesa enti me life ye tu me record o amedi nkomuhunu no bebo na bontim fa me ho eno ntimi mbra me ye ntehwe me na nkomo no emfa ibi ama de anugwasa man divert no ma dan ne ma ne me ma ho nkomodie basa akeka ngwaja sema no akeka bia eno na ye binu na ye na kwasa akeka sa na obi aye firi ne akwa eno bebo ye nkomohunu obi adibi se me kwakopeja say ni pan some person ni di nkomo a se me hia no se me men one on one say am pese oni emi ni a me pese me be di nkomo bia wo phone so nti me ne me frɛ na esen wa say me di nkomo normal ni pa bebere se mpe ko ye mpe ni pa na dia se ntia ni pa no so one from because and say the on friend me kwa na me frɛ no enti me frɛ wa me wo dem no beka between me no nkomo wa normal but the here pa dabi na me tia wo say ni pa no me nkan chiro phone so da mba beto ametu ni eku so wiase abrabo corona ya timu na suban ya dane onze na agrade tufu ni bi na ya na me ka onze ya me di o matam kakra ya na nyame ya oni kokubofo nya ase na de ose ya de kokubofo record ya banyansen nim because ne na yefiri bua oni ni nya ase mo ofra manasi ofra me ofasi Dominic odi ase na ase ana ayi ni ananse no di obofo atem kura no mfre Andy ana mu nyina mote da mu di nkomo ewi ase na obi awo recordings wa fe de o si obi na obi ka so recording bi en paboni o sa me na o patro de asori ati o of on say all can answer no can say so no issue eno de na boys na let na no obi issue so office bi they are from the camp of Obofo enti no elei ndia ya de obi aye nti obi de aye ona office o kan kasa bi anya da kopa chew okay menam kan no de menam kan e mpani ba kro jo mfa nche mo so kan bibi bobra o ma wo betimi wa no wo so betuma kan e o kan e no be se Ghana sofo kra timi tenase o mo awurade abom so mo adwuma o mafa ne se obi chia won ten no we do wo chia wo timi keep secret ne to se da atimi be so re atia sofo to ma na say eti wa ya so le ba na mpe secret ndo ankadia na wa chia wo ho na wo so prompt us ade we ya no aye bone wadwama ikosoro adenti esa ti say sachira no onu moma keep se me da menya no me na hunu se otimi nkan wani ma won sachira wo de to se be ya wo so atia no no watimi di asori atia wo and so fast na di phone ni secret adenti esa come to you and approach you I still want to ask you why are we like this oh da bi se nipa na yesika pefo bible no kura ka awon pefo ma ya hantanfo mo mpese nipa kan o masem titambia ope bibia to wo ko nim so obe ya hantan obe ye dwe na ba se o so atia ko sa de so wetima din o ti asem na ase edi dan ya no na ya na ma sa be yetima ya dimi acha kakra o mutimi china munya hema dimi china mutimi akwe go so ko re ukro munyina na hunu ye ise na edi akire no emre mu ode beba efiri se nipa be ya ahopefo sika pefo ahowafo ahantanfo busisam kafo boniayefo wona bibia ho ntema wo only Second Timothy 3:1 oh say the ade dan eti benum ne ne man ketin ti adabia obi pesigitato she say oya ahopefo na wo kan chense wo pe ho dodo na watima boy no so no agya ne life ama no oya hantan na ga so oya hantan no akoka sa abone na wonim na so agya ne life ama no he said dana oye no be ka cho no ni aba ho so no na ya ne ye de ye omo no ye be ka kire obufu memfa ho na me ka cho so wo kwa be sa be hweme na ase sa pepe ne be di atem ko be kan ya pe later you come na sa be to me no ma sa dress you ye nipa unti nipa ase na no fikasi go for timi kwa go so ana obi timi fra go so ma hin nyina ba se da na ka sa me ya kra ho na me de shem na ti ame na nti bone be yo timi fra no
Egusa me bia ba ya bi fra. Egusa me mo asem se bia me wo go so me yade bia anya no anya. Was me seresa na said you only need and I want me about the dingo say you need come no dia nkomo bia ni kure mu ze mo kire mo tempu kwa Eso so wonya ne hwe no ye no sere na abefo kra hu asa ati da bia me bo mo kokko sa grada ati wo fa ayonko fa me be mfare ma kasa tintin mfare ma ntopo nko uti ase bo brasa wo bo ahye awrade bia ni monyam usika ukra fa di ukra ko na aduane no wani mna wo so ne ja sa da bia so peso no obi nya problem na na ko fa sanse ba sanya no akon no so ko penipa no wasama tie omuni obi nya ya ampo bi o na dan from atie nipa ni secret na nipa odi nko onim so betima record wato tina no be ya ka no de wo ba wo de ha uti ase uti wana sa be pepe sa na mani nche etene na ya na ka 5 years in aduma we no sebe tafrata nko mon tete sanke nipa di bibia be kona ye kon kura ma bibi kura agye wonsam na finka nipa nyawo na tena wo ba ba ya no medi sanke be po bi secret mfiri wo mfanya we anya fa ho ba de na ode aduma ni gya na abe man ya twene ni mu de obe man ye hununu ye se so mi ye hununu ye da obe mi ye hununu e wo ti nkomo asisi so na so be fro bi se di pass me sia kame e de enti na sebe ne ho nsam te se na de na aba e di da ya awrade nshiro ye de ati kuro mu ndom so mu nti afutu ada mbekwa abasa ani ase kraka Nyami Show. Anyways, I'm moving on a couple of messages quickly. I want to read some for you. Nafeno Makofa, my second story, no Eddie Abreu. I'll just from me for the say good morning, my dear Diane. Good morning, Sweet Bishop, and then the Cree Radio Man. Good morning to you. Please kindly share this program. Is also from me for Jamanko Boss if you're watching us. I have this from Marcos watching us live from Adeshe FM Kumase Ghetto. Anyway, Amankwa Boss says Diane, good morning, Obapa Honfedia. Where is Ghana going now? I learned that some Ghana leaders take Ghana property on their will. Offer let's start running from now. I think that's what you really want to say. Koowaa Show is live inside Marcus baby. Anyway, I'm going on. Akosia, you said hi to you. Marcus says I ran about it. Yes, of course I saw you there. Yes. Yvonne there says our offer is right. Recording is very, very important in conversations in the world, especially between friends. If what you say, Diane, please, why do you actually support Agrada every day? No, I ask the questions for offer too. So what I say. If it's not like that, good morning to you all. It's from Aluta. Alita, thank you so much for message. What the album, yeah. You're streaming live on Facebook, Koowaa TV GH, live on YouTube, Koowaa TV, Sam Darko's Initiative, Sam Darko's TV. We are also live there. Second story, I no pay me bro and say, and man say me nubia yachi warm na echa yachi warm no wuti musa na nka omo kwa akodi for the mobile money vendor bi na wuti musa say yaso omo anya lucky yachi warm. You should video ni am stay with us. Bra ya bobe say no do mienu a yakobon don krono and I'm rank there and 9 almost ebi mo be say 40 50 40 30 20 mo call ya abayo bi ho e wo ya kaswa obom road no so and mo call ya mobile money na mo call ya mobile money no sa no mo bo omo na ma edema abayo no say on send e sika 1000 Ghana cedis en fama omo abayo ni send sika no mo na mo tra ka mu omo to ka na mika ebi ya obom road de omo ni e kire kaswa labira kam ekwan so omo kodu overhead na se no na traffic no so no omo anjina na omo yi fa ho omo ko emoni kakra omo du bebe overhead na se run about ho mo na wona na omo wo bebe na abai wo no ewo no echeche mo ewie nti omo fa moto na omo chensi omo ekopem overhead na se no so na a police for wo ho a omo bo ban ewo ho mo
Nti musa no ene ema ya police for no be boy ma ye che eye branch mienu na se na ade no kwen some now traffic ni so ye na omu cheche ma ewie no wona mu ti ekire no nya kwan edwane ye nemom driver no ni de na o ti driver ni nchen ni de nya kwan endwane ma eye kaso a police for ensa aso mu amenu ka sei de ye de omo akwa kotumu ye kaso police station nemom no omo bo amanfo nyina kokose yeah, mobile money in the city and there. I say, amanfo bi redo money etu omosu yie pa enya atem kuma benze bosum enan die no akonfo edi omoni etu omosu yie pa na so abra nsem na kuko mu na no wona na omo wo ho ansa na atem ni sie no nsanche ko ye ko pie mu wo ho na ye bi so omo nsem no ye ni bebe obi su free oh man is also kita bottle pa da she ni no cheche nsem no emu ede kire ye no nti na ho no ekoda ni ntokwa obi nim baby nipa ni free no we bo we na we abo we bo we na we abo we na so e ko wi ase no ka so police for no bo modern e patan ye ban asunje e bai na so me no ka say de in branch no amo wo e ka so police station ti a yesu so o dan da come to betwa no we ni so beti jai de ntimi nyai kra because nipa bi wa naturally obawi aze kro no no bebo ndo no man eduane ni se de obi wa ne ma me fie ye pa ho to wo fie so pie ko bokro no disafo no de wo ho na emom kro no ti se ndia ekoma ni bre otene ana ntene a adwene siri timu ano ameki effort avese niema betimi afa de amano a aha because untimi ntuke na petrol boarding entwi petrol nse ne kwase me kwaji omi ba mo ni tene ni ba for mo chebe 2.5 dimo za anti petrol ni be ka se utimi se e ekoma ni bre na ejo mo se ajimi su no ana o de na me mobile money for no na ya na metu o mo kakra obi abasa send 10 million man ni ono de ma wa wo atimagina so de asa no onye tu ye de send so fi so yo wi ana wa discount on da ya ni ma bi wo ha bebre na o kwasa o send ya na o ma bisa wo number bo ho papa na wa send wi ana afi obegini da ya no mo nye eni agi so wa educate o mo da ya o mo ni kan discount o mo ni nyansa ne nye obi otimi bo wie no abo odi na tro no so aye no adane ato o discount check ansa no wa wo so amna ko omunye okay yeah also ye process nsabe ya onso bi wa wani mu onyam ofele so ga pescan ma me ansa say de se wa de kro no asusu nipa okay ndi o masua sa de ne se obeye obebo number bibia owie o so obo odi nche obi asunya tin ndi onim so wa ya awie na for the phone ato wa discount check en so aso okay sa no wa wo so ama na to enti obeso sa na chi otimi sa na chi omunye ti maako na bi to obi wa fe no wa start ye bi okay o ti aso bi wo so adwene mre obi wo so awo ye no o sa gina phone so kura ne boy bi o ne mpran bi edi komo the attention e wo na ya na masa na emani di omo na obi anani anwan bi ama wo ma metena wo kam na atim ana wudwon se yetem no aya asan ni nyina akwa so se bra fa ma me emfa ti mesra mabunu no maba wa no a sabe mrantie no a omudi se adwon se yesika dwuma obi na abie na wo ye bi obi ba nya mu didi atam 50 million de ama se fa ye adwuma yo boy a wasi so was 50 million na wo no tran wo de dane agro ne abefa ko no akase abewi am ochi wonye yi obu wonye yi no jai tu fie na bra bo start zero mesre wo so se tu so ma me no papa kwado ba ma fa bia hye won sam sa wo ma yi 25 million to phone so ma yi bi so physical kura fa ye adwuma ka bo ma 50 na me nim ba bia wo fire hye da nim sa me so ya be ma wi score wo pa adwuma yo ne nim anso tetafo asa na wo no nipa kire wo do se kire wa na sabe wo so go extra mad ya adwuma ma nya wo so mfa so no me adane agura any sika e be hye nhye be ototo na adwuma ase onipa bi a wototo wa adwuma ase no o de saifuo nua no o de saifuo ni nua no demand to adwuma ase we say we Satan ye pe wadamfo ni Satan you don't have to obi mo adwuma man to adwuma na ase o ti ase timi adin se TV adwuma o radio adwuma o betese ase wo fa tu kan ma adwuma ani akonto ko ade am ko meja ne ho ti metuma ye adwuma 4 years afen na matum 2 3 o ti ase na ase o de o ye musuan ko awu no am su date ye mema because adwuma de ye ba no ye wie e be twitwa to no eno abi nam di betua o ti ase ndi adwuma de uye nipa men to tunase for respect bi am eno na ye wo dia se ye nsuo kura na woton se de obe brand no emasika ba ma aja nsuo ne ton ba to na jeje mu obe ton nsuo ne sa ba abere wa ton na sika nya ma because umfa ne serious je ba se nuanom nyina no fa se fo nyina se so obi mobile money be di wo na wo ya
firi wakram say ye wa usika eyira obekọ zero e kire wo sa akọ bransa no ababiem so nipa timi hunu sa dan trust me obeyi obi adwuma ye nwia no etese ka atwie obi betwi 20 years wonya nkwanhyi ada because you extra careful no matter what say ye ne dia see dia soma no ode ne saa and so ode show trim saa na abodi ne beka odi no abra wotwi ka saa wanya asem dawo ama odi ne ye de ya we wo so kama no so kama no nya egu ani mase betwa ke ka ne ode ye ditum na emu no nko aye fie bata wo ho edi saa na adwuma yete ukọ ba bia try say eya wodi enya wodi obegya dimpa wo na ofiri wo a ni pet mafio me anu na ye mitrim say me so wadwuma mu me forward amfo o say me firi me jakam bi wo homa aka say akwa we wa ha me lusu adio no wo me chenam ni san so wo mfa so say o okọ ansa na me hu say ofa kan tama no ne me nam no na me firi so o ha me ene sa na me pe me life me je no wo ho no me gya ho akọ opa obetuma ho ade be mo ho abeba and then you bet me to chantro because me call the yaw but the china nya na ma me ye unique ne be ba ma wa na sa ka say say no odi bimpa de we die na say na odi nia woka sa na bla bote ti yensua e wa adwuma mu enam fofa mu ade bi a ye mu say ye pese ye unique wa ade ni o ye ne say boa obi aye mu ba mo no de aye unique minimum akwa bi wo e mekom ho ya cha ne ho ka nyina aye company kase wo workers be for o ye see ye wia obi anso opon na jo betan ye wia no e experience adwen no ye adwuma toto ne ma ni ye e bibia akotote edi awrade nyankopon onhyira sebe mobile money boys ni nyina ko yesika adwuma ye risk but no amampai bo so ye adwuma honhum ne be ne se o mu be wia da no but nko aho ye mfa no onye waso onya ba nko be wia awrade boa wa nipa no kura hunu se mobile money so no otwa eno na ya na ye ayeyi mu se ni nyina ho de kan ho ya adwuma go far. Okay. That's nice. I have this message here. Before I go for my break quickly, I want to read this for you. Aluta says good morning to you. Oh, Aluta, thank you. Good morning as well to you as well. Well spoken offer is from Yvonne. Yvonne says, Diana, I want a shop to fix my nails, but they corrected the money. I went to a shop to fix my nails, but they corrected the money first before doing it for me. It's good because I'm on answer no my but it's all good. BBM should be smart. Sometimes cry no more almost several cry bar ne papa ne ade no. Okwa obi ho say or several we are no jano genesika but ya na obi mu buafu ade mi dwane na ade me kosisi ana but onim say nipa no doso o so rekwa you na akodi baby e be na rekra afi na okọ what you say e be ni madam fu bi cots na e baby madam fu na ye kwata ye na ye nom ye drink bi ye kọ ye kwata aka mu no e madam fu say akosa ye ntia lady niko and am say ye and e kwa ye nkwa ye san kọ no say akusha nsuo ba enti nsuo ni start say piti na say den tentem ene kwat na aka ni enti no akusha hey yencha lady nika na am say kenti yende yensin ko nsuo be and am say na yenko say ha de ye tabet na ha enti ye ba o chan beba ne aba bi cha de che manko ti di na nsa no na mi twam ti mi twam a asenyankopɔ kasa che madam fo no ene ofrem fo so akusha eya afa ho na tu ankrofo ka ansa na waba betena ha and I'm say okay amate e de mefa na me kra ma duru ho ano no ba to mo mantemo mi twam ha be 12:30 na wo se mi nyina ho na me de o se ene faja and I'm say mate ba man fa nya later nwumre and I'm say call back and I'm kotia but sometimes no if you ha omunimo you can go back and I hold a place water na onimu kra yes utwema kotua na enye fe bibiri ono mu de nkofo sike dwane ma ne ye enkra no mo 7 ne ka obi kwa ne apam no iya enti mesremo monyesa obi nso bufuel ladies bi omu bufuel ma me e wo unity oye ho wutimu so obi ko gina ho ka chen se me ho akere me omwa lady ni bufuel ede man be 400 Ghana me kwa na lady ni kasa adachi dem san kwa na say na mata eno na kasa sa de no se hwe isa dan guy abegina ha osini sika so yi mobile money abrem sesi amisu minim no ehe ya no tofu ti se de bia wo ba hei enti no mabufu na man se ne onko no chna oduru ha ode amamia be 3 months brother jai ha ba wo metofu wa ha no mbi because of 100 Ghana
obi a oda bontene awom be kono mo de da eye pumps na se na wa wo yesi ntieye erade on sha so be sacha wa adwen na on fasa no ma we anyone wunu a Kenya ode. Let me go for my break. I'll be back. Stay with us on Koowaa. Odifo ene odifo odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kra hawo wo hwa abodamfo wo ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo onibie papa na basa so na ene gi se me wo mu se o yare na ba na kache ha ono ama baby a wo beda na wamo aduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepere bia kompai body a eja pekrum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia wo ye all 91 te bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo odifo awiemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchekwa me de medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nisia mobbo wa fo body ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me mo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nyagidie se Obama na se wankase mu problem na be dey e be sofo jidie ni mu a unso kristo ni jase obi o e dey ko wo jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo kasa asem no bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo homo na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ne hweku a me so de beda enye achinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. For aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewom no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe no ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se enka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nkitinkiti bia na se gregre na cartilage a esi endompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wo de no eya osonko abetene fise ndompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena no mpenim ba no mpesi enka ncho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wo se o hwehwe ba ye be chiro ntu free Sprinters Road ba
ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so e foforo e wo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ha wo se opabia ye fre ho magazine ban herbal center ya tena e foforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa wo nompemu hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe wonante so a enye wo spinal cord kase titi uno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma obekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne ma yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bono me pacho eye sa spine no ena de edi jumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom entime so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode e wo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abchamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wo te ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase Home. Mepacho, I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory. Abawa bubuano. Ebi biara asebi obese wo mre fie. Na afi wo bosses say bi. Na who say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma obabi ebia na oni adaje ebia wa amanone wo akontrum wo prefia yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem bible so odwuma ye ni bia na katua asem e modwuma ye nim fifire mi wo na woni senti no wo fa me ami ko gina ho bia ye si da ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan sebe ya wo to a unu wonder there are a lot of estate okoto enje ne nsu aminu ato okoto enje na enwo apurugu ade de ye gina ehese eniem na okoto te amode ni wom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number na gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota prota dayi prota eni etie prota ni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebentom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bibia de man asase kakraka ya mitwa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brania mo bia bo no so da form afenso wato prot ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi sika ma abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your e bi kura baba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye de ni nyina agu cars ni ye de akogu prot ni so na fe wa po bi a wo gini di se o ma we se gu so keke na ye hu video di a kire wo after one say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gu so wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je wo dan plan ya say si fie ni type a wo pe di amount because ene ni papa ehun enna ni anu nko an ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi
efe nso wo fie ni bi person nkofo me han uni baabi de fabra de bo ho da wuro de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a open bi a na be see your home estate for so you be do ani e de wuro da baabi pa because we are from home so we believe home brefie na bra be do ani brefie be bossese brefie be to asase brefie e be han dan na wo be ye hia the number de gu ase no krase munti ya ha no se obi edi nsawoso obi edi ne dwuma wa ha ye jama sase pa manso na ho ye man dan pa amodini wo ye man blog papa se be cement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Watching Kratoba live on Koowaa TV. You're streaming there, of course. We are live on YouTube, Koowaa TV. We are live on Samdako's initiative, Samdako's TV. We are also there, of course. Share for us so that others will be part of the program. Latter part of the show, we have CBT B lines now. Now, once what's me album, WhatsApp line, and that screen also. For messages, na yanking kind and far. I have this here that says Diane, good morning to you. It's amazing why and how Nana Agrada behaves. I am praying for her to stop all these things because we love her. Anyway, now to my move for one crime area be one abekasa. Now one soon egujem anything. I'm say and saying Krupo way pa Ghana, the capital of Ghana. And then so ne eyida fa baby a am ye gie ho me baby a enyi or for yenhwe video we na yemra if you say the normal ageism en consider ben Kumasi yiri enkre yiri yekoni nyine yiri aden. Stay with us, we'll be back. I have my side. Oh, yes. I have my side. I have my Offer Ghana ebe Debut. Say, I tim the argument. The Ghana bears why, papa. Diane's Anto Kawi, O Kokwa, Ghana knew to our best support to me fighting. Many Fred, you Yokuran. Not even every year, May to August, say you who's idea. She said, Brady and talk as you, don't me from Muchani Chakake. They said this young of one super funk of work. We never saw from a version from you pass out. See, you would have June over TV, July over TV, August over TV. Since you know for the candy from a 40 canning in a master message of a 4 million over TV. But Chamas of video of a young near the Sabbath and Frat, you movie Jimmy, as I pay just often say, eh, what being walking, I am pa, but the enemy is you know, you're not from a foul. What you have some nothing? A coso, uncle was a pesia, Sabbath and Frat. Penny fue mu binum yanya nsafo na gata na waso ma excavator koyim anase sabe kwano no mu ye ni ye ana gata no mu biem emmo mu tirimu da yete oman a efi aye gata mu ma nsuo timi yiri fa nipa enso se kwaje kalamse fo excavator ne ahye no ase ye ni adwene timi fantim anke betima kipu nke du se ya na nke de amo ma bo mu park to abi oman na mo mu petrol na nke ate timu nyina bo se anke ye ho atoye Sajin we am yetirim. Ye share excavators. Uko catch them penimfo na politician na ono de wonye Ghana ni no. Na emu moye politician no. Ye party bi ba no.
no catch us and Nico answer can become a bine was all. Antono, a two biba, but you have fisa or yenia. And Radia Samson, love your neighbor as yourself. You have fit, say, do young Cosa 1 year, Juma. Partners won't cut and one channel catch no. When you be out 20 pass some child, was it Pierre? And no man can you didn't want to any pass. Says of Radician. Say as a for Radician. Munino, Namon Frema or Nimsum, Namon Frema or Nimsum Emra. Namon Sumamon Cosia Manyans of former. After Munsumamon Cosia Manyans of former. No one yantamuntia is soon. After a munyantem no mun so soon. No afro yam pumem. Oh, afro yam pumem. It to a munyantem no munsu. Is the Tobrema Yawray. Oh, the free yam puma. Did you power Jadcha or Muncha? Meno Casa Mammy be by a doctor and so ya baby in Yama Befano. Or can Mumbe Uno. Meno Casa obi sabita frato ya sambrema or Cajon, obi otomo or Cajon, obi otunzu or Cajon, is really a Befanos with any idea, sir. Yensu Yamobranto in Gosida Bay. A man was your for munity. You were any Yunadia, you were soon Yantiasem, and you were soon Yetiasemwa. Kadabia than Yetina Hacking, and Quamuba Fanoma to one among a cruna fan into my pefra. In Fianum, we granted 12 years in it, and it started for Bia. Bruno Crazy was associated in sense you was to be a bit my son. So she been here, finds us up on an ACB. If it's in and crying, Bruno had to set up for one and so you found. Dear and penny fire for 12 good years. Ya change ya by a change ya by. Dear no more to Anamobe. Ya change MP, I change MP, I change minister, I change minister. And the scientific my dad Corona and Abronos. Saf one so grand a 2 a better promote to chance a canker. Vaswabana was. Vaswa Bain was. Ugoka, yen tias ye. Ugoka, yen yin tum. Ugoka out of politics. Yen man who couldn't never be a da. Na kure beda ye feda o ha ne da wonye ne penifo ne bebra ba ko muntimi nso bo ye wan na e ba be so bo sade ni edru nsu tobra ne ye kai ubenya timam ni tibonkusu bi nso a ono so fi ne fie ba na nsuo ni nyiri o ko ayiri so obesan akope ba bia da na ade kye waba no obetwa se ofam no akowu na wo hwe se de na o mana o gine o mu wo fie no nti abese o koduru fie no ube ukura uhu omu biem ti fa wande pe mu omu nkwan hye fie do mekeka mu omu nkeka na ade kye nya wo nkwa tibon nkosu bi hunu sa nyansen ode ne ho bekwa akwohye sa amane ni last year doctor wa bo degree aye ne doctoring course aba be me administration nims wonimade wonimde oni pewu a wanye wo nkwa no oduru ne nsuo na yiri de ne ka afam atwi nsuo ne twi won ne ka nyina akwa doctor wasua de nsuo agimi efisa mema ya jimi efisa mema ya jimi na onim me awrade oye man kwasiafo na onim hunumu oye bone ho anyansafo na papa de onim odiase onim ade ye papa ene aye yempanimfo se betafrache binum ayankwasiampafo omu hunu papa no ene omu adi agire na nkadanya ade we de wasa asovo broni be hunu se da bia nsuo chipa na ekum nipa for 12 years sai shi broni nsovo na kwa no krom timu nu se ba bia ya yikitu abi anadwo bre bo som de excavator be yi no om de fofra hye ho wo be fa so na se bibia nsi ho ede om timu de yana anadwo ade be chine kwa na ya adwuma ya ha de be block kwa ma traffic ache 400 years kwa no so na ye odu ade no ho a wo di ase it is come me bo mo gifiri we ade ba no om de ye bo o man na ya timnya ye o om de bo o man na ya timnya o manya so mfa so ne azu anya mfa so ebe sine kumasa ya ti yeni company kesi bi ya ban dia atu se sa company fa ni pa makuma akotaze mfa ne se wanya na bunu nya juma ye ebi ni ho wo gine wa wo nti ase kuro be ne ya timu oh Ghana ebe bishop danyan da bai ebe danyan da bai ebe danyan me se da bai be ye madi atu da bai enche Ghana di mfie se 60 is it 63 years 63 years that is the 3 years try yeah this is because it's the 6 grand because it's 67 years danyan and I'm there matia wa bobra papa nkenchen no when you for 67 years 66 years solidly what you say
sister says yes hwem kofo afam enkruma de nim de afiri mfantima mu bai amfa enzema buzia what you asem na say ko omo mkeka ho omo nyina from big sis abefam abesi rollins so mu nyina mu antima maka na so amamfa so dia ene mo mpanimfo yi sabeta frache nipa wodin bo fam ho yes obi abie company change managers better 30 still a company na nyina no me aka company no hey na dia akura nie it is well a private car danani I did then o wa kukodo so fam so o ya suspend o se den ya senia o si wrasi ya iso na be fana ko na me si jimi na me tuam funa nie si obi ai pak no mo na ka ni me hey mo ba bi ngoda mo si afia bi a wa wra no ma ba bi na pesto bi ani ngoda efia no kra yiri ah ade cheche o so fam ko du bi hey Eradi wuni pa mobo onfa ya kransie yi no ma ye nimra ya ho so na ye jimi anu wo hyedodo abi before trust me ye mu binum jimi anu wo hyedodo ye nim sa de na ye betima wu was me try me lo almost say 64 years yes yeah koka kaka and you 65 and a currency say so you fire it's mean you flash ya na ahye dan ya ye papa no ya ye bo mo so buoi ya papa no de so bi amfa jotira mo mu Debbie no ma wo no mo extra ga he o mo ma o ma ntuma hwe so mo ya koyifo kana ya body jetire u abia company atu na nim so mfa mo na ho bra ene ye ne ye wo forestry commissioner ye twa ndu yakoguo e ma sabe ye de boy ho bra ye wo kemfo a hukuma abo ani ade o mde mmara diwa ye de boy ho bra ye wo galamsefo ni mon diamond gold asem wo ho patronia oh my god dying bibia be fine bishop bibia be fine my last story way and man I'm itching to treat this story trust me I have this story that says that you know computer man threatens to expose of a Lumba for speaking against him computer man so at the threat about also be expose you say in fact what can sem etiano Bishop of Alumba, over to you. Yes, be exposed. To expose you, when I am at another than as I cast out, and I say, you can have video in the mind. Some are desperate for you to talk about this. You should video in the mind here. Okay, I say computer my zan no test that we ask me kan yi. O didi matem tanya nti next week. Obi antagi Lumba mame. Ma kire ne bobre. Ahwe ya nansa no ntimi mpie. So difu we no enye ntokwa obekire mu se de nsem Bo no mu ade. Lumba mu ade. Ebe bi makwara fa na Alex we marketing manager wani fi kuro ba ko. Ma ne frank agent o ma no wo ne mpesa. Oh. Asamba kire wadwene. But one day they want you wa attack me. Na ne taxi driver ya semu. Ene nipa bebilim social media ayi no. Semenkwa me ka kofa ba bia obi ekode a ebede na yede ana mo so me free different angle and ma sorry no ekoye Yes. na ko die begina wo se osofo be no aburo die woni tirim sofo be na jimi woni tirim sa sofo be na ye friend computer man ah za am say ya be wan hwe Lumba next week obo nsem se ya man wate woni mu a ko bu se ajankuto why Difu nyabotrema. Odi end e be ketwa. Nyabotrema. Aye ho investigation say wie bibia wo me say audio video be na me chance na cameras ni be see me so awo. Next week Lumba, obi atagi Lumba, obobo nsem mama me say Lumba no our TV. You dey bibi sansan na ha na mo yi na die no. Obo Difu nyabotrema na se say. Ma twen krofo bi no ma betena so na abetepe. Sisi no ye hu se wakoma aba fom. Sisi no. Ofa but Lumba de na aboro so. Hwe wakoda kete machine ma be nsia asenso na asamba social media offer ye kira adwene sanete ana nya me pe na me de kasa samo ama ha me ntimi kasa dabi no TV nso me nkotena so what you say but Lumba ne de chese de meka bi a ye kura no on de obe condemn on sa adwenkire te se hwene on woni wo yonko enya adwena na wo so wakire wadwene se nia but on de won pesa go so man hina da bia wo twa me twa no enam so no kodi hene ti go so man hinu hu mi o twa me kuruse na wa wo firi wa koda ketewa wi nsi next week bloggers nyina mo mfa
Mun say o ma de ka so obi afa next week lumba na eduma our TV no oh oba bon se mama why oba bon se mama me share da oba te next week of I am mama bloggers be 30 lumba ho asem ko a oji fo am say o kasa bia wate bia fi sa break we obese sana an se sa wate sa kra de o de so ma bobo no de ma ye lumba no mana se de no be ketwa mana se expose na me de be ba fa lumba ho be ketwa o de mana se so expose be ba ah da bi o me chese mana se expose a wo ye lumba de a ma ye na ha no ah ho ya mana se expose na wo ye no ne de be ketwa okay lumba nko a da kro pa se ma me ka de ato bi mu no with evidences no how you odi ntibe wura mu say how ka se bi mu da nyame ma wo twa me twa no enam so no ko your expose is on the line right now MCR bosso Ranya go bon jira computer man na onya ne kese mini boni bi atia na so for wajimi na mzi ati ujimi so you we so for no wajimi am ka jo that jimi ne so sana ya na me no mudi nkomo se me gumi si wajimi a na me sete so na onwa de ba ko wo wi ase ya na ya oni patimi ya de bi tie ni nua na o hwese ni nua ne nya oke obi ye bi tie na na ha no obi ahunu sika e de akwa manipa o fa ni sika no ana ne wure fi sika no obi e bo abaso se waya ade onyi wei waya ade onyi wei unika pra wo de che no ka sabita frage se the bible ne kire ye no kire wo do kire ni so obuo manipa ni usa ade a waya no wo mfa so se nyame nipa na won kwa ba ya wo se dia nkwa no aye me ba kura no efa obi 2 billion 2.5 billion what they call it ya anka ne say we dia nkwa no onfa ne nkwasi asem mfiri ho so fumu a enhumufo anum no ohunu nyansa enhumufo anum ene ye hunu nyansa na ba fata de woni trechi ba efata woni pa woni tresa computer man nyachi to no say wo ha nka ba na fata no tinka be kin yes go nya ba wona chi okay na nanim aba no so no hunu say wo monum no na wose ye hunu nimde afire wo yo sofo nipa say wo ye ne wo ye no wa video na wo ye na ba bonte no ene ne ameka che litimi ha wo de a na say wo ye ni da ho ne wo ye bia wonim me de say mo ye sa de we nyene ye kopa no information aba ne ade enye ne enti mu mfa bi mra na se so sofo anu kra nim wo die yo sofo mo wa no kra nim die na onye hweso ma afoforo ma afoforo nhwe wo so no ewo mra ne so die mu ewo Kristo mra wo de agya efri se asafo Awurade bofo no no ne bofo ne wo a wo fra wo sofo no bofo a wo kan kwasi asem ye nkan kwasi asem nkyere sa wo ya bofo no akan kwasi asem a obi nkan kwasi asem nkyere ade akura iye ye otimbedi na tem se onfa ne kwasi asem nko no ho ene ne awo fa me ka kire wa obu afu yi nyansa be na wasem a okadim me sa ne man de fa hunahuna mi o dayan me ba wi asem nkum ni pada yeah me wi a obi sikada we know me ntu obi munada we know ere na abeka bi ere na awoka ntini awoka na abo an fabra na bra beka na yaso midie nipa waji midie me mpena semo obi ayo ade ha ukura ade a woka be mani bakro na adwo osim de ahye next week na oda no ansori abende ewade amo ansori a obeye ne den okay ntina wo tempa na no aye na wafiri so nyame nipa asabeta fracture Kristo abowo se kanipa anim twinipa anim no na wama me na me yesa adwuma na wo de wo keep secret de solidity anipa ntine se we ni wie na mka to se ti uji mi so amaka bone onka bone onipa ni afri ni pa waboaboa no wona komem onipa afri ni pa waboaboa no wona komem ana oyi ni pa di ana oyi ni pa no nipa boni nso fri ni boni a waboaboa no wona komem ni ti se computer mind free boni a waboaboa mu wona komem ana oyi ni boni adi na me se mo se asemhunu bie onipa beka no obebu hu akonta atemuda na wonsem so ana onam bebu obe na wonsem so ana onam bebu fo so for penyina wajimi akasa obi ba won nkyana ya ade ma na ona wo so hohoa na wo na wo so hohoa sabebe sai ni pa na wo so hohoa ana wo na wo so hohoa no se go so ma hene ne awo kan nya atro sema wo ma hene kra wo nya go so obechew ko azan bi abaye ne ho ni ntu nya obechew but ne awo kan me de no masu konko ka we mi busa se service ka se wo hini mu a aba wo nkyɛn ama na mo so amna tima di hina
aka me huntu kana bonte e chezo adwene mu nya duru odi ase ohini muamu aya ade ama na sabita frache ubegyina me nti se ono nti una amane kodi hina sabita frache ene ma me kodi hina kogos na pe ne o mfiri akonwa no ne ma ne kodi hina no na no aya ade na obi ahini ewo obi fie no ogodi na ga ezo na amane kodi hina uzi hina ene no ahụ maso kasa na ka chem se munya ga na ha muna mu keka nse mu no bi se ne malasi ye nipa ma wudie no na mu be keka ya na ye nipa hu okay ma wudie no na wo ka ya na ye nipa hu me ni amepa no no emfum ye wo nipa bi ahụ and you don't care about the threat be on the kasa fra me dia sa de ndo ya no ma mbo o expose on famra ra chentina mkato se 1 week di obetimi awu yale ye wo wi ase Kristo betimi ato se bi kwa na wo tama wo de ba wi ase na so na akwahye 1 week enu na ende edu wantem nkane on fa mana china na wi ase nyina hu ade kro na ebekume no ye bepram ye ntima mmie ma no bie mu me kwaku gatingo wo be ye be se me kama no ato dia na wo ka de ah eri na wo ka ya dia wu ye mo okro no odi ase ye nwura bu obi ba ye nyem nka ase ye nye eri na wo be ka ya omunyanse mu no ne etufu afa bitu kotodem odi ase obi timi nyini na wagimi no afa bi atu kotodem yeah so to so obi tu ba fo afa bitu kotodem unya scan chezo ye nyansafo odi ase adomachade ni gua hodo when you read the Bible so obi die ye nim de sam ka obi die ya asofudie obi wa boboso obi tima mo aye sofo na ni nim de edu sia ne okra nim de na tambi fa ba obra okay be say de make say na be say de wosi ka say me amenya sofo me amekwa asole be 6 months ni no me kasa kura magina quotation so de atufo o kasa woro o so fura hunya me nipa so no was na na obi wa asem anti sa na ye anya sa asem ni twa kunkurumo wasesa de ni wonu a wafum die ndo nipa betima fomo ba ya kira okwan afaso ni nini Matthew chapter 18 Matthew 18 o say said onu onu a wafum die said ni wonu a wafum ni die verse 15 say na so onu afum wa say kokulumba wafum wa kono koyi na te bra be yi mate wono onu nko ante wono me nko amente na so tie wa na so tie mi a wonya onu a menya onu na so wantie wa wantie nso so a fo nipa ba ana ba nu kan na won sam nyina dansefo mienu ana miensa ni na so wantie nso a ka kira asafo na so wantie asafo nso ene ebunu se obosumsum ni ni tojini obosumsum ni aya kristofo de adigya mo enso so went many so eto obaso ka se ono nkenkan ya na wono ni made ono esa anko for mo ye bishop odi ase but omo kenkan man de otimi chichi and de ase ne onse eno de onse ye omumienu ye woni owonim die wo mpo chi omo ati ase ne woni obegya wase bi kina bozo bi fufra be chi ose ne o kire onyanya no kre sa na ne de ni biaye mimi ni problem bi atia no mentano na mentane so da ne mum nya wa ye enya na me yi na ten se ne Bible ne kan me kosusu ayi antu do so woni ama ye enya ena me wi ase ye de wo so obu awunua no ofiri ne tebia bi anya ho no so aboa wo na so afiri tebia bi anya ho odi ase obi aye papa wudi na tam mimi yi bi ma odi audi ande aye o ya na buja sa taxi driver nto no wote ne o ka kire no yo be ye oke oye wunua nka be ye ne sa oye wadamfo nka be ye ne sa o maame a ka be ye ne sa oye papa nka be ye ne sa utimi mfanya omde ade no bi nua ye na even vice president kurabo na baso na timba bo ni gonfa nkwase asem mfiri wonko so munye ebi so na o balance equation no na balance equation so for sa game we ye bi obi aya ade ye papa asem balance no wase ni ofre nkontompo sa no kura no me no edi ada na wonim sabe enokura na wodane ni nkontompo sa me balance eso de o ye media fan waja nyamduma na to e na wo ye media aduma wonnie wona ofre bone se papa mo fra bone se papa ene papa se bone papa mo ma fra ne bone no de sumia han no de sumia no de han yesu o de nyonyo yam frem no de frem ya nyonyo wonnie wona o ye won ni su anyansafo ndikasa na o kan kwa Bible na you attention se due so obi aye papa na timbe kan media se ye nyina ko fa akwa nyentima balance na abena wo ye sofo wonim no kure na wo akogina ba bia no kure ni e de je so ye sofo timi yima wa medi se mi yima wo aduma na wa wo ye no ntiase ene go so na wo be gina papa no mo nya sofo na akogina sabe ade na enya no ba wo no akogina ho ye ka se menka se ye ntaage me mama te wo nka dada wo mate wo nka ntinya fe no bi beta ntu wo bibia ye ne ntam
wo bibia ye ne ntampa na time no day emre ni ho ma wo ti ase ni wa fa afuduma no wa ye de wa fa adwuma pa na de se o fon se onya no ho asem bi nka na afi adai adwuma ye so wa fa ye papa say de wa jai say wo ye media mu yes wa fa media send ye na yes anu wo ka say media ni mu dia em say mo nti ase interview now granted doesn't mean say you know we join us of the at ho na o fa media na so fudie na wudie en wanya akonya na ye wo interview a nya gospel na na obrige wonum kasa wo futuo wonsem a wo kan nya gospel ma foforo eso obetrase yese ya na sabita frata nkafa nse madi boni bi kura wo nya sofo boni so nya ni da bi me bakura nka wonya sofo ka wo so na utumefo umfa metrase ma ya investigate wa bo wo dam media minimaduma me ye o timi ya hwe papa Ghana de sie ni mewo ubetim na obi na ono so de hyehyɛ de obi anim so ya ade wo di asem na se na we ya wa start ya we ya na nya fema no di ya won to ne bo ni ma wo musabuso mo di kan omaya asofu bi wodi nche omo so chen yetu omo fo manfa be di atem media obi ati bi kogogo ebeba ene omo nyina sa be hwem na ase odi ase omo nyina sa frefre me di media sa na ma we na ya omo ache omo kogo so man ko bisa mase mo ko mikuro mo ko pemra mo mfa mra mi anam tie na make odi ahwa akodu na su no me ka asem bia eye ebrade ndia Ghana fonya ke enti ofati se omna me kam yenti ni oni mase no womra o wonka ma mansanyi nantia ebu adansi fo ato atwene no ebeye chiase fo titiri me minya nyame o nanso me yade bia me di nyansa to ho woni ebeburu so se begu me ho fi me mfa me nsa nka bida nti omo de mo makọ hibra no omo apo mo mpran mfo ba amde me sa ba ne kama yi me yam ne na da papa no ma story kro no makoka enu nkense same no kro to munyaye mu firi bo po no nyene ebe fa nkafa munyaye na ade fa ba bia wunya na se mudi papa echi a hwan ne de obeha mo hwan ne nipa a obeha mo mi lumba se beha na sa tini ni nti wo so fu tini ni nti mu huna mane nso a se mu huna mane nso enhira ne mo na mo nsoro mo huhu mensuro wo mo hu na mo mama kumentu ma wakumentu ndi ada na wakumentu wo me hu na se wonni papa wonni trene no okay ndi na wusuro no entimasra onye nyansafo na waye bakwase ebefunu no me metima jazi ato na fo na me na dini sa ebefunu no na no nya ya fatao odi ase ba na sa ne na me ka kire ze atra onze ya ne afi na osoro nso acha ya de bi emu odu ya ne empese ya no mo be ye pe ekobasa proverbs say emua wo kwasea ewo na Jimmy Samso na wanya se ono na manya se ono bua wo kwasea na Jimmy Samso na wanya na nso onyansafo this time me wo kwasea because me ne kwasea sa be ha me di me mpesa me ne wo kwasea be se me ye kuoma mo kwasea edurum re bia na ma bu wo kwasea nso na adwena anya ne se o ye nyansafo ni ameka nyina me metrase ni di matamu e wo trakunkunim dikaya sofu de oba na wo biebie e bible so obi ayade na apese won kasa ntia na ewom awurade de agamo wo so kasa woro no na me se me ye ni yie ma ye bone davi wo ba go so bebu nipa eno na meka ho asem se enye se sofu ye sa maka bone wonka bone obi afo obi sika ode akoba wo so ye kwasea na meka cho se hwan ni nibedafo sofu yi sofu be nani nti ya sabi na adwene mu na wo sei a obi aye papa se ya wodi na tam ba jo maka bone enti asema wo kan ya baba ya ageme ntagem see entage o because if next week they won't expose nkwa and ode by in all we are waiting for him to bring the expose and I'm submit wa ma oda nzo na go so ma odi say den ya obaba betutu ama but to ma on so a wa so obeti yanfa calls kakra if possible and yes so they are not over stories no go any program awaye nyina no have viewers no no me he o kan so na me wo case no kon we no viewers o ti asem na a ono no be kan no me mu pene de agidi me di na no ade asem a wo kan nya ni. All right then yeah quite next sir because I think I can pick any computer ba to bo fere wo fa so fa na me ye na mpa enye a wo kan na mateme be sa kira na mu na mu anim nya du na sabeta frache o ma gi mi nyini se di abebre o
Me can't. More fancy, still have a little challenge that phone in it, you know. Yeah, go. Sorry, not so. Yeah, fuck us. My friend, hello. See, I fuck us, Anna. Hello. Good morning. Boko dear. All right, you too. Yeah, Uduka. All right, hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Odo, we didn't baby frame me free. Free Kumasina. Also for computer mine. Or yes, for baby, I will as a monster. Which your Bloomba, which you are Juma. Na computer man or your papa be or yes, of papa. Okay. Yeah, that's it. So free. Hello. Hello, good morning. Good morning, Diane. Odo, we didn't baby frame me free. Midian Nekla Kumase, or this will be a Koowaa, net Netomi. Kill I ain't you. Oh, Diane, Yakupon show for number and Nejuma power. Diane, we are all. That's a young fan and a swatting. Yeah, a wagin on this will be one answer. The only answer was every book move. And what it can be. That the wagin and a casa was a yes, the panel wagin our day casa. We offer someone walk at your computer, my year. What is a yes? I didn't among common on any day. And a computer man sitting young fan there, Cassa. You would difference a woman. You are the appetite on your the iron. The better of an answer on Tia Futuno. Now, when there's an end about one. Okay. If we are 2 years of war, now when you're brother. And so, the independent can come me a boy in the years, I because of me. Mean to me, and I did not boy no. Only a Christo suit, Adi. Only a cat with Christo near with Christo knee. Come on, Nippon, I didn't know why they won't do. And then you'll go out to what the extra branch here. I'm not between them. Someone can buy ye. I dear branch ye, ye, Christo for the great to me yet. Now, men of no crown, if you would do one to be idea, it's a branch in Yamapo Shano. Not depending on down pat. Will Christo actually need. Not wow. Yes, I'm up and don't care for two. You and I do can name one of that's it. Yeah, that's it, killer. So, also, what about you? Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Well, to me, engineers. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Do I have a caller? Hello. Hello. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Hello, me na ba pa Diane. I want to say Diane. Radio one me ba in you. Diane. Some of us in our church in Ghana channel. Nipa bi a wutie me. Ono ana de ne ho aba. Wadi bone ma bone kokwa wa mpene. Emre bi omo frɛ me wo fa wa yemse na me gya ni nyina ma ne kai. Ni a computer mo ya ne bone bi a wo mfrɛ me. Wa computer man wa bu bi a frɛ me. Wa ye obone bi a frɛ me. Number no 0244 6056 20 ya WhatsApp. You also ya recording ya bra. You also friend frɛ. Mo emre bi mo frɛ me so wa bu mu wa yemu se e mo hi ba obi a okofa ne yire ni nyina mo mfrɛ back. Aha ya me dem ho mo cho mo bato mo gimi a. And say they also the expose baba o. Me masoma no. Number no 0244 60 56 20. Aha number no. WhatsApp. Place a call. To mo mfrɛ. Wa computer me abu bi a medu sika ma. Ade ode ye obi aka che ne o se ye che na ebe che no. Obi a mfrɛ. Yo ya no ye ya. See ya na ebe bi ma me ba ko no so ye ya afa me born record ni ana afa odi da to aba no. On we o mo frɛ wow ye bia frɛ me nka na me. Tia look my
ebi obi oba de nyankopon wonhia no wana wo hotel etachima no Lukman yebeko odifo class no ba be ni ntanti dura ibesi wada ho ne ato aso na minhia no na minhia be da fa ya do so puti no papa na minhia omo international Kofi Job ebi obi a mechia no senior contractor one ne ho kani afi ma che Mr. Yabua international man urade nyankopon hia Mr. Yabua and mechanic abiem ku a anopai and ye chiao eti mini di akwasi adamfu a kro man ne de nana akwasi bosompra goso man no tumfo betani no na ye nwanwa se upuo bi abompa e bia na nya no kore akọ hu computer man ya se no me beka eti me head akobisa na no ho asem tinyame wonhira no ntro machine computer man so bi obi a echiano na next one nta ya wura week nim asa ene bi eba ni na ya krada nti wonya ne preko ene bi beba fi o chere eba mo hwe ma me mefo no oza me am infulu ngati afọ but mun try say mbe fulu kwasi ana ehunu ne ekoso na ehunu ne ebe echiana na grada mama pat evangelist what to say Maria no word meeting channel abos again my darling auntie yechia obia auntie we are still waiting no who said the name yeah I also just raised to say ni bi eba bi nyina akai aso nkasa say ba ye nyina ye kan say me na I thought you just greet so that we go say me na me kan bible auntie bi am so auntie ye nyina okay, etia Yvonne Odeo UK. Okay. Ene amankwa bo Steve. Ene omo je mrehwe nyina Awurade nhire obi bia o hwe. Awurade nkoso ntine ne mu nchire obi a. Ye de Awurade adwuma ne ye. Nyame asem ene egina so tufo. Ti odi obefa mfa. De onfa nso onyai. Nti. Yeah, we are still waiting for the expose. Trust me, like everybody said, so let me make a bit so. Yes, and I say you pay your it, you know. Now we are showing more expose, and I'm exposing, and I'm recording, and I'm videos. We're waiting for it. I know, Pama. You be a baby. You're Jenny, your home. And you know, thank you for watching. But then, first time I buy a center or to Google, I have Sabi and it's a hono butua or dinner juma. Also, Oba say, O baby, neo ya, teach room and numpemo yade. Obana kacho dinu binaha, but I don't see a beside no eddy amount. At once, Google, I have Sabi and Abunse Ubutu, a dinner juma. Tamakom 16 by city or 4 magazines, Yana Wanton, so Obe Hono, Ewan Home. Yeah, there's some home estate and block factory. They've been amazing. Opa Sase, Opa Die, Opa Blogs for that one, they will help you. Sanso and as that and comma. O D4 Nana Bois. Yeah, that's your bro. Papa, Obidumbi. Yeah, that was it. Nakopo on shroud. Ono se braja pekro mo bro wa ekrafo nyanka mo fa mo ha na mo dadwen nyina e beto no so na obeboa mo bi pe mo ja pekro mo se di obedi di obe no menye problem di obe hye oba ba bi esada na we san so asa we ade e de amawa de he na ope e se so ope we ya what I say good and ope wa so yasne e de ko adwuma di bro me director Ochino so sanso na executive producer for the show Ura Sam Darkus, Omani Nia famous so Ebo Machidom Ewo MCR. Incha sono and comma mema me Kate or Boise. Meneme papa, enemy papa could do me chamo. CJ Fashions, Wukumasia me come ono. And Oshe Matadie and I'm open the number 0268505021. Offer now all local fabric clothing. Very simple. If you want a long dress like this, if you want 2-piece clothing, 3-piece clothing, open short pants, open design on customize what I do so open customize it so what you bench when you place a simple and one no just say why now or the stand or brooch for Ghana for the Nayanka and you are not supposed to waste time. All you have to do is to call CJ on 0268 505021 now when no attraction and come more. Yeah, phone I don't remember sound but she no do. I will come and say
104.1 na me fa Kumasi Power Mid Morning no embro anope Prophet 1 Papa Ju 2 so for chief and them say ho ye chia papa erade enka mo nyina mo o chan beba bye homo home